Reka anongere nkwifurize kugira ibihe byiza ukurikiye Davis Entertainment muri aka kanya. Reka nkubwire ngo komeza ugira ibihe byiza aho waba udukurikiye uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Nkuko bisanzwe rero turagarutse n'amakuru yacu, n'amakuru tugenda tubagezaho y'imyidagaduro agiye atandukanye buri munsi, tugira ngo tumenye n'iki gikomeje kuvugwa muri iyi si y'imyidagaduro. Reka rero amakuru yacu tudatinze tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko urubyiruko rwiganjemo ibyamamare rushigikiye bikomeye Perezida Paul Kagame wiyamamarije i Musanze, bakaba bari banamuherekeje. Urubyiruko rero rwiganjemo ibyamamare bifite amazina azwi cyane mu Rwanda bakaba baraherekeje Paul Kagame bafata amashusho berekana ko bamuri inyuma. Abandi nabo rero hirya no hino mu gihugu nabo bakomeje gushyira ubutumwa bwabo ku mbuga nkoranyambaga bugaragaza ko bamushyigikiye cyane mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ategerejwe i Busogoro kuri stade y'ishami rya Kaminuza y'u Rwanda riri Musanze. Niho hari hateraniye ibihumbi by'abaturage baturutse mu turere twa Musanze, Burera na Nyabihu, baje kumva rero imigabo n'imigambi y'umukandida w'umuryango FPR Inkotanyi Paul Kagame wiyamamarizaga kuba perezida nyine wa Repubulika mu matora y'umukuru w'igihugu yahujwe n'abadepite ateganyijwe hagati ya tariki 14 na 16 Nyakanga 2024. Umwe rero mu byamamare baherekeje Paul Kagame i Musanze ni umunyarwenya Clapton Kibonge, washyize amashusho ku rubuga rwa Instagram maze akayaherekeresha amagambo agira ati: twatangiye imyiteguro y'ubukwe buzaba kuri 15 Papa Nera azatora Paul Kagame. Yongeyeho ati rero twamaze guhitamo Paul Kagame ku gipfunsi. Ni mu gihe rero umunyarwenya akaba n'umunyamakuru wa Kiss FM mu Rusine Patrick yagize ati: ndagukunda nyakubahwa perezida. Mutesi Jolly rero wabaye nyampinga w'u Rwanda 2016 yagize ati: imibare ntabwo ibeshya umuntu w'abantu ku bw'abantu. Uyu munsi abantu ibihumbi bateraniye i Busogo mu majyaruguru y'u Rwanda kugira ngo bamamaze Paul Kagame, mbega igihe cyo kuba umunyarwanda. Yakomeje agira ati rero ntidushobora kwihanganira ku ruhande rubi rw'amateka Paul Kagame. Amahitamo yanjye, amahitamo yacu, abandi ni kapo ya Miss Nishimwe Naomi wabaye Miss 2020 n'umukunzi we bagaragaye i Musanze aho bari baherekeje Paul Kagame. Alex Ngabo Karegeya mu basore bakiri bato bakomeje kugaragaza ubudasa mu gisata cy'imyidagaduro yagize ati: hano mu majyaruguru intero ni imwe, twese ni ku gipfunsi. Umwe mu bakiri bato bavuga rikijyana ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri TikTok, Kimenyi Tito yagize ati: urukundo rw'imusanze Paul Kagame ku gipfunsi. Claude rero Karangwa wamenyekanye nka mwene Karangwa kuri X yagize ati: kuki wahindura ikipe itsinda, perezida wenyine dushaka ni Paul Kagame, tuzamutora twongere tumutore. Mu bandi rero bagiye banyuza ubutumwa bwabo bigaragaza ko bari nyuma perezida Paul Kagame harimo abazwi nka Braina kuri X n'abandi bagiye batandukanye. DJ Brian rero nawe yarahabaye, Bruce Melody, Riderman, Ndandambara Yandera Ubwoba, Ariel Ways na Dr Claude ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Perezida Kagame rero akaba yarakiriwe n'abarenga ibihumbi 350 hariya i Busogo mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Aba baturage rero ibihumbi n'ibihumbi bakaba bari baje i Musanze, bakaba barasusurukijwe n'aba bahanzi maze kubabwira bari barimo Riderman, Ndandambara, Bruce Melody, DJ Brian, Ariel Ways, Dr Claude ndetse n'abandi. Nanone Bruce Melody ndetse na Johnson Derulo nabo bakaba bari kuvuga cyane. Uyu muhanzi w'umunyatanzania Diamond Platnumz uri mu bakomeye muri Afurika akaba yaratunguranye agaragaza ubutumwa yandikiye umunyamerika Johnson Joel Derulo amusaba ko bakorana indirimbo. Ni gake rero umuhanzi nk'uyu agaragaza inzira yanyuzemo kugira ngo abashe kugerageza gukorana n'umuhanzi aba bafata nk'ikitegererezo kuri we. Mu ijoro rero ryo kuwa gatanu
ku itariki ya 21 Kamena 2024 nibwo Diamond yagaragaje ubutumwa aherutse kwandikirana na Johnson Derulo, atangira rero ubutumwa abwira Johnson Derulo ko asanzwe ari umufana we ukomeye, akamusaba kumwemerera ko bazakorana indirimbo. Mu gusubiza rero Johnson Derulo yabwiye Diamond ko yiteguye, akamusaba kumwoherereza umushinga w'indirimbo yifuza ko bakorana. Aba bombi rero bigeze no gukorana indirimbo nubwo yari yo kwamamaza kuwa 3 Gicurasi 2018. Uruganda rwa Coca-Cola rwasohoye indirimbo yitwa Colors rwahurijemo Diamond na Johnson Derulo, aho barinimba bumvikanisha impamvu nyinshi zo guhitamo ikinyobwa cya Coca-Cola mbere y'ibindi. Johnson Derulo rero ni umuhanzi ukomeye ku isi, umwibuke mu ndirimbo zirimo nka Stupid Love, azwiho rero kugira ubuhanga bwihariye mu bijyanye no kubyina. Ibi rero byatumye akorana indirimbo n'abahanzi bakomeye nka Nicki Minaj, French Montana, David Guetta ndetse n'abandi. Muri iki gihe rero ari gukorana na Bayane wo muri Nigeria mu rugendo rwo gusubiramo indirimbo. Uyu Diamond rero amaze iminsi mu Bufaransa, aho yitabiriye ibirori bya Paris Fashion Week, aho yahuriyemo n'abarimo Rema, Burna Boy, Temuzi, Anko Wafis wo muri Afurika y'Epfo n'abandi. Asabye rero Johnson Derulo gukorana indirimbo nyuma y'uko ku itariki ya 20 Kamena 2024 umunyamuziki Chris Brown yasohoye amashusho abyina indirimbo ku masavo ya Diamond. Johnson Derulo ni umuhanzi w'umunyamerika wamenyekanye mu ndirimbo zinyuranye, asanzwe ari n'umwanditsi w'indirimbo wagize uruhare muri nyinshi ari mu muziki rero kuva muri 2009. Ibihangano bye rero byamenyekanye birimo nka Wiggle, Talk a Dirty, Want Me, Trumpets, Ituga, In My Head, Reading Solo, Watch Us n'izindi zigiye zitandukanye. Ibihangano bye rero byinshi yabikoze afashwa n'inzu ifasha abahanzi mu bya muzika ya Beluga Heights, ndetse iri jambo ryagiye ryumvikanamo kenshi mu ndirimbo ze. Beluga Heights yakaba yarashinzwe na Raji Rota, mu gihe rero cyarageze Braga Heights iba kimwe mu bice bigize ikigo cya Wena Music Group, bifasha rero Derulo gukorera indirimbo ye yise Watch Us yasohoye mu mwaka wa 2009, ariko na n'ubu ikaba icyumvwa n'abantu bagiye batandukanye. Reka tudatinze rero amakuru yacu nanone tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko witwa Makanyaga na Paco X Alaband n'abandi bifashishije abantu kwizihiza umunsi mukuru w'umuziki, umunsi mpuzamahanga w'umuziki. Abahanzi bakora umuziki ushyunguruye ujyana n'ibicurangisho live bakaba basusurukije abantu bitabiriye igitaramo cyabereye rwagati mu mujyi wa Kigali mu ijoro ryo kuri wa gatanu ku itariki ya 21 Kamena 2024 mu gikorwa cyatewe inkunga na Skol cyiswe Fête de la Musique. Abakora umuziki mu Rwanda biganjemo abacuruzi bamenyerewe mu bitaramo byagutse bihuriye mu gitaramo nyine kitabiriwe cyane cyabereye mu mbuga Free Zone. Mu bataramiye rero muri bitaramo hakaba harimo Orchestre Impala, Makanyaga, Orchestre Les Feroz, Les Ambassadeurs de la Rumba n'abandi bagiye batandukanye barimo na Paco X Alaband. Nubwo rero iki gikorwa cyitabiriwe ku rwego rwo hejuru, ariko abitabiriye bahakuye ibyishimo bisendereye. Abitabiriye rero biganjemo abanyamahanga bari bizihiwe n'indirimbo za karahanyuze zagiye zinyuzwaho nyine mu bihe ibyo hambere, zirimo Elina, Makanyaga, Abdul n'izindi, ariko ari nako banaryoherwa nyine n'ibinyobwa bya Skol. Abagombaga rero kuririmba muri iki gitaramo bose banejeje abitabiriye, ariko byageze kuri Makanyaga Abdul abantu barahaguruka ava ku rubyiniro rero batabyifuza kubera amasaha. Amakuru tuba tubafitiye reka tube tuyahiniye ahangaha, nkwibutsa ko amakuru yacu arakagaruka. Iyi rero yari Davis Entertainment, ariko bwa mbere isuye ushobora gukanda buto ya subscribe kugira ngo tujye tubana amakuru agiye atandukanye tugenda tukujya